Kowe kenapa, Bu? Bapak, awakku meriang, adem panas, sirahku ngeluh, cekot-cekot. Periksa ya. Percuma Pak, jalan mari. Lah piye cok obat nang apotek? Podo ayo percuma Pak. Nah terus jalukmu piye? Aku iso mari nak nyekeli duit Pak. Oh. Gimana lah ya ono, Bu? Ya. Piye, bosan nyekeli duit? Iya Pak, mari. Sirahku enteng, mripatku yo padang. Tenan, sehat tenan. Tenan ki lho, sehat. Ya wis ah, sepenting wis mari aku. Bar nyekeli duit, mau dite wong. Hah? Aku mau sak duitmu to Pak? Ora, iki dite Pak Mandor, kon kuwi tuku semen. Wis aku tak mangkat sik. Pak, sirahku ngeluh neh.